Setlamo se kaile fa go na le tlhaelo ya metsi, motlakase o kgaogang kgapetsa-kgapetsa le seemo seo se sa siamang sa ditsela moo se direlang gona. Seno se tlile go baka gore badiri ba 130 ba latlhegelwe ke ditiro. Fela masepala o ganeditse ditatofatso tseo di dirilweng ke setlamo. Tsela ele ke a province mara ka gore e mo Lichtenburg re hostile tsela ntse re thusa gore re kgone go bankanya tsela ele gangwe le gape gore go sana le mathata a gore go na le mathata a transport go saiteng ya industry sa bobedi kgang e re buang ka yone ya motlakase ga se a se rona re o provide ke Eskom. Le fa puso ya province ya North West e lekile go ka tsereganya mme go sa kgonagala puso e kaile fa e tla tswelela go ikgolaganya le setlamo. Jaanong dipuisano tseo di tla tswelela tseo e leng gore maikaelelo a tsone ke go leka go efoga go tswala gono gore baagi ba seka ba amega bogolosegolo badiri. Mokgatlho wa badiri AFADU o nang le maloko a feta 100 mo setlamong seno wa re o tshwenyegile ka seemo seo badiri ba tlileng go iphitlhela ba le mo go sona. Basebetsi or company e move basebetsi from Northwest to Durban, and then got the very same salary as I go change. Mosebetsi o tla ba gola 5,000 wa go tsama ka ona 5,000 te go ya ko Durban ga gona se company e thusa mosebetsi ka sona o re mo meeting halfway in terms of rental and issue ya go rent transport go tseng ko Durban go tla go checka ba lelapa le ba masika ga ba batla go tla mo gae. COSATU mo profenseng ya re kgato eno e tlile go wetsa tlase ikonomi ya profense. Ikonomi ya Northwest e ntse sa tlhole ditiro. Jaanong ra re a puso e intervene e dire gore e ka bua le company ye gore e fetole monagano gore e nne mo profenseng ya rona ka gore ya affecta batho ba bantsi. Maiteko a go bona tsibogo mo setlamong ga atlega. Zebulon Maine, SABC News, Lichtenburg.